साहित्यकार एवं समालोचक अपर्णा प्रधान या पेंगु सफु विमोचन जुगुदु अपर्णा प्रधान चोया दिगु ची बाखमुना यान्त्रिक पूर्वोल्लोद्य आत्मवृत्तान्त पुनर्जन्म समालोचना मुना प्रतिबिम्ब सफु वंगु बिहिबा यलया लुबी छगु जाजया दथ्री पितो बजत जुगु ख थुगु सफु महालक्ष्मी नगरपालिका प्रमुख हरि गोविन्द श्रेष्ठ विमोचन याना दिगु ख मेयर निसे साहित्यकार भाजुपे समालोचक भाजुपे टिप्पणी कर्तव्यसँग मंगला थो सपु जुगु गुरु रामबहादुर अथवा दास चन्द्रबे नारायणलाल दु रामेश्वर दु विभिन्न मत तिमी नेपाल भाषालाई लगे जिबले जिन निरतक नेपाल भाषा देश कासा लगा थौ यसलाई समिति दु ओके न जे 2 वर्ष चलायो र नेपाल भाषा ठकाको लागि गाठो लुप देशले बेला बखतले चाहिँ थना कार्यक्रम त दिया पनि दुर्गालाल नसेका डको साहित्यकार त न उपस्थित थिए नगतिन जला जे सन कार्यक्रम जुल तर जे छुजिया मछन लगा नगर दैजिल आ गन नेपाल भाषालाई नगरपालिका न भाषा उठान भएका छ चाहिँ नेपाल भाषालाई चाहिँ छुछु ठेबा छुटाइरो दु ओ ठेबा छुटाइन नेपाल भाषालाई ठकाको लागि सिक्बिए न सल्लाह याना गठिया छ जी महालक्ष्मी नगरपालिका नेपाल भाषा ठकाएर क्यास दिएका सल्लाहवाला खलावाला याना ठिकै न्यानो उखान सिक्पिँदा जे तैबे पुटपिकाका प्रकाशन यागु थुगु सफु या टिप्पणी प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिका र याना दिगु ख पासा या पौना छपाना निपाना सोपाना बोगो होना कोमचा बल्ल न्यापाना छैन पौले चेटो विषय महत्त्वपूर्ण ऐसा ताको जुनी परिजमन आनो बल्ल खु पाने ठेंका पासा पो कोचाइ किउते दसी होला डकले लिपा पासा चोइटल चिया कलम चोइटल इए मोडगुली चिया कम मैना क्षमा ताको या त इ मोड हाउ दुसला टपिङके ठिउ खंख तर वे गर्न लो चाहिँ चिया कलम चोइटल इ मोडगुली चिया कम मैना अब ढाउ चाहिँ छोरगाले जी ठुक कठ चिपा गले झिसन चुएकोले चिया गर्न या माओ अले ठमेसना ढ्याकेर खोजै स्पष्ट जीको ढ्यान माओ एजु जुन्थि वास्तवले टाकन चुएसु यहाँ चिया गर्न चुए ठगु जान्छ एजु नि चिया गर्न चुए इए मगा उटा खुपन चुए फुल टाइम लगे जो क उटा चिया गया माओ सब अझै अब टाइम लगे जुजी अथे थुगु जाजोले तिलक प्रकाश कायस्थ कृष्ण भक्त बोधे विमल ताम्रकार लगायत या बोटी दुगु ख उगी वेकायो पाखे तो लुगु देयो न वेकाया रामजी प्रधान समालोचक प्रधान साहित्य थिथि विदा चोया दिगु सफु आत्तक नि गुंगु थेने थुगु दु 10% जोला तो लुगु दे